Merci beaucoup na bale bote leo nafuata émission yetu ya leo ya santé et innovation. Santé et innovation ni ile émission yenu munisha deja kuyua iko natokea ku centre médical Sangalubango. Toko na préciser hapa sasa mu ville ya Lubumbashi tunabakia paka na adresse moya. Toko mu boulevard Katuba numéro 73 pa arrêt SS. C'est-à-dire que toko na ngaria mulango ya kwanza ya Institut Kilima. Kama uko natokea kote ya foyer unafika pa SS ile masomo ya Kilima mulango wa kwanza tuko na angaria. Bien kama uko natokea kote ya Barrière Kamalondo unapita mulango wa kwanza ya Institut Kilima, deuxième porte en face tuko na angaria. Ni centre ya zamani puisque tunapata appel bantu bingine bao wanatuliza kama tuko na adresse ngapi mu Lubumbashi. Tuko na préciser adresse kupaka moya ile ya pa SS. Kama mtu mwingine utaona maadresi ingine seke ile aina ya mzuri. Sangalubango ni centre munisha deja kuyua depuis zamani. Tuko na promotion vile tunafanyaka régulièrement, mais hapa sasa ile promotion ni mweye tu mfurahi na Sangalubango. Ndio ya nini? Puisque tuna remporter primo ya mzuri mu conclave de génie congolais. Conclave du génie congolais, une manifestation monene l'État est organisé dernièrement. Bantu ba mingi bana postulé, ba inventaire ba mingi, ba savant ba mingi, ba innovateur ba mingi. Na chez Sangalubango turileta kule ma produit yetu. Hapa bana kote hii dawa ya vitiligo bana ikote 70%. Ni dawa moya l'État na ye ataingia mo hii mambo ndio ya kudeveloper dawa hii. Tunaanza kumionesha depuis zamani ke bantu beko na souffrance sana njuu ya malari ya vitiligo. Vitiligo ni ile malari munaonaka mtu yeko napata matashi ya mweupe pa mwili, epo yeko na changer na couleur ya manywele, milomo inakuya rougeâtre ou bien rouge. Malari ile bantu baranza kuwaza zamani keno ni buloji. Haina buloji, ni malari bule sama malari yote. Hapa sasa tulibaletea l'État congolais ma explication yote puisque jury ilikuwa composé na ba professeur d'université, ba pharmacien, ba chimiste, ba médecin, mais tuna défendre produit yetu ya vitiligo, tunabaonesha na mafoto ingine ya bale bani tunisha deja kubatunza et puis banisha deja kushika mzuri. Unaona sasa vile nani ma mélanine, puisque hii dawa kazi yake ni ya ku reproduire mélanine mu mwili ya mtu. Mélanine ni ile substance inaletaka couleur pa mwili ya mtu. Kama ma cellule organique inaanza deja kufa, ndio ile hakuna moyen ma organe ile ireproduire mélanine. En ce moment là matashi ya mweupe iko natoka pa mwili ya mtu, et puis de pigmentation iko na fanyika na niveau ya manywele et puis pa mwili. Ndio ile monde entier abana na produit ya vitiligo. Mais hapa l'État ana constaté que à part mamine il faut investir mu recherche scientifique njuu ya kutosha bile bintu bitanza kufanya keno ma devise ingia mu Congo. Tulikuwa 300 personnes bana retenir 120 personnes en meilleure invention. Tukuna bote munashikiaka bale ba grand professeur banani banatoshaka na shi bana tukote 70% juu ya idawa. Idawa tukuna utiliser kwa bakubwa kwa batoto. Hapa sasa biku deja munjia ya certifié kwa l'État, ndio tuanza kuiproduire en grande quantité, itaingia mu pharmacie bata yandikia tu bantu mu hôpitaux. Et puis objectif munene ni itoke tu Congo bantu ba mapays ingine banza kuya kuuza. Ndio ile l'État na sélectionné 120 meilleures inventions, 120 résultats ya recherche scientifique ndio ya kuifinancer mu année 2023. Ndio ile munashikia mkubwa ya RDC, président de la République anasema il faut augmenter budget ya recherche scientifique ni ndio ya kufinancer ma invention. Tuko deja na 120 inventions ile iko deja retenu entre autres na hii yetu ndio ya dawa hii mko naona. Peut-être l'année prochaine mutaiona na forme un peu multipliée et améliorée. Hii ni ya kunywa ndio ya inciter reproduction ya mélanine ndani.
Hii ni ya kupakala pa mwili kama mtu yuko deja na matashi. Ndio hii tunafanya sa lotion yetu. Donc ni mtu yuko na pakala pa mwili pa matashi yote yuko na envahir deja mwili. Hapa abina tena mambo ya kuwaza ya kusema oh no ba medicine traditionnelle bile ababimetrize banasemaka kwa television bako na landa bantu hapa ni ba scientifique ndio bana approuver bana tupatia 70% mu hii dawa, c'est-à-dire que mambo tuko nafanya iko nende deja mbali. Ndio ile ifale tuchunga promotion yetu ya bonne année en bonne santé, mais tunaona ke hapa tuko na fora mu centre yetu yote tunalancer ma promotion hapa ku Kinshasa, ku Lubumbashi, ku Kisangani, ku Matadi, donc partout Sangalubango iko tunalancer promotion. Monisha deja kuyua fiche consultation na examen tunaishusha na 5000 francs. Donc uko na malari, uko na mtoto yuko malari, uko na ndugu wako yuko malari, umupatia ile information ke ku Sangalubango promotion inisha deja kwanza fiche consultation na examen ni 5000 francs. Tuko naanza à partir ya mardi 26 septembre jusqu'au dimanche le 15 octobre. Monisha deja kuyua systeme yetu kama tunafika mudati ya mwisho tuko na stopper et puis tunarudia mu mabei yetu ya zamani. C'est-à-dire examen, fiche et consultation bikupaka na 5000 francs. Tutaanza mardi le 26 septembre c'est jusqu'au dimanche le 15 octobre. Donc ndio date ya mwisho ile promotion itaishi. Hii ni dawa yetu ya hemorrhoid. Bantu bamingi banisha deja ko US mzuri ni masuppositoire ya hemorrhoid. Bakuba beko na ya utiliser batoto beko na utiliser ni kama sipo hii iko deja na double action. Tunaisemaka régulièrement. Double action ni kusema nini? C'est-à-dire que kama wewe uko deja malari utaanza kuitumikia, c'est-à-dire unauza unaenda tutakuonesha vile ya kuitiliser. Iko na mode d'emploi yayo iko deja connu et puis bantu mingi beko na furaha na ile utilisation ya idawa. C'est-à-dire kama uko na problème ya hémorroïde tunamioneshaka régulièrement ma symptômes ndio na wewe kama uko na shikia hii émission au comprendre peut-être uko na soupçonner mais au comprendre directement que non ni ile maladie ndio iko na kudéranger. Inaletaka chaleur chini ya mikulu, iko na leta ma fatigue régulière, kuna na moka busubuhi hauna na nguvu. Faut déjà kusoupçonner ile malaria ya hémorroïde. Iko na letaka ma constipation répétée, c'est-à-dire que uko na difficulté ya kwenda kumkongo ou bien uko naona ma saleté uko natoka saa ya mbuji, et puis inaletaka magaz ya mingi. Hémorroïde iko na leta problème ya faiblesse sexuelle, des fois manque ya envie sexuelle. Hémorroïde des fois inafanyaka ke kama uko naenda kumkongo uko naona damu. Donc yote bile ni ma problème ile ya hémorroïde ndio iko na leta ma complication ile. Alors bingine beko na constater surtout côté ya ba mama beko na fungula mwili ya ba mama, et puis hii ni chada ni dawa yetu ya mamalari ya meno. Malari ya meno mnayua mkinywa ndio iko na leta kama nani, ndio iko nafanya ke mwili mzima ifonctionne mzuri. C'est-à-dire kama uko na constater odeur, mauvaise haleine mkinywa, kama uko na constater ma douleur mkinywa, njuu ya meno ou bien njuu ya magencive, il faut ukuya kutafuta chadan, parce que chadan iko na résoudre na problème ya meno na problème ya mauvaise haleine. Ou bien uko na bilonda mkinywa, uko na constater par l'urine peko tous les boutons tunatoka tuma ampoule, utaanza kuutiliser chadan. Chadan tunayua deja utilisation kwa batoto, kwa bakubwa, même les femmes enceintes, bale bama ya mamimba utaanza kuutiliser. Hii ni solution mujima, puisque mo médecine moderne kama bibi yako na mimba hakuna moyen ya kutosha lino du fait que il faut binaleta ma complication. Ndio ya nini chadan ni ben bical, ata ba mama bale beko na mimba bataanza kuutiliser, ni alternative moya ya mzuri. Alors tunasema Sangalubango tuko na madawa tena ingine
ile itaanza kusaidia bantu. Mais rappel iko ke tuko nafanya promotion du 26 septembre jusqu'au 15 octobre, fiche consultation et examen tunisha deja kubishusha ku 5000 francs. Tuna bouger kaloko be ya madawa ndio ya kupermettre na mtu yote après examen yako pata tu madawa ndio ya kutosha malari tuanza 2024 na nguvu mumwili. Alors tukuna tunza mamalari ya mingi, ile examen tukuna sema hapa tukuna fanya paka na mate ni examen général et résultat iko sur place dans 20 ou 25 minutes ou déjà na résultat ya kuyua biote biko na kudéranger mumwili. Tukuna madawa ya mamalari ya mingi, uko na problème ya buzazi, c'est-à-dire stérilité ekuye masculin ou bien féminin ya banaume ou bien ya banamuke. Tuko na madawa approprié njuu ya ile, puisque déjà mu Lubumbashi tunaanza kazi depuis 1997 na hapa sasa tuko na batoto ba mingi bale bana bazala a partir ya traitement ya Sangalubango. Matemoignage chez atupendaka bile bya kuonesha bantu ya matemoignage, puisque biko déjà confondu na bale ba mabongo. Shi tuko natafuta témoignage ni ule anisha kufanya kufuata dawa yetu, ndio iko naonesha mtu mwingine. Ndio kusema amalari tuko natunza iko ya mingi, uko na ma infection iko na kudéranger, ata inisha deja kukawa sana. Ukuye mu boulevard Katuba numero 73 pale pare SS, ndio tuko tutakupatia madawa utashikia mzuri. Uko na probleme ya sinusite, uko na probleme ya hernie, uko na probleme ya estomac, uko na probleme ya manque d'appétit au kalaka na appétit, uko na misanda ya kwachana, tuko na madawa approprié njuu ya bile biote. Mama uko na constater ma trouble gynécologique, c'est-à-dire mtumbu uko na kuuma régulièrement kama uko karibu na ma règle yako ou bien pendant ma règle, ba règle douloureuse, madawa iko wako. Uko na myome, uko na mafibrome bien makiste ovarien au pende benda kukoopere. Sangalubango atukalaka na mabisturi, Sangalubango tuko paka na madawa ndio tunapachiaka bantu ba mingi banisha deja kushikia mzuri. Uko na problème ya rhumatisme, uko na douleur mu articulation, uko na fatigue régulière, ma crampe à tout moment, tuko na madawa ile. Hapa kama atusite malaria yako utaanza kutuita ku 084 054 61 71 ndio ya bale beko natufuata ku radio. Unasema 084 054 61 71. Kama utatuita ku ile manimero ndio tutakupatia kama tuko natunza ile malaria bien atutunze. Tuko na mionyesha hivi. Promotion inaanza mardi le 26 septembre, itaisha le 15 octobre. Uko Kasumbalesa, uko Likasi, uko Lwezi, uko Mpweto, uko Fashikani, ukuye mu Lubumbashi, tuko paka na adresse moya, boulevard Katuba numero 73 pa arrêt SS. Merci beaucoup, tunapatana mu émission ingine.